Kedam tang aru ni phayeng kora trogar ni Phuloni constituency ke parlo Phuloni hithia dung het kedo ASDC asa hemalong Phuloni pen karjabdun ASDC Monindra be pen mai ke phapon bang so maya long tenison rong pi pen mai chari ponsi maya long ASDC ake mangalam pachini pon athe Phuloni arat non pu anta kaching thur thek pon long nelang lapen jong si ASDC pen kache toy duna phan pahai lo tangte kisung an pen pajokji puta pachini pon abang ke dak lipi pen itu kang ba bang ko la pen itu kang ba atang ba abang pu ke dak itu harohat alom ri harohat dia alom de amhang ti takali ahem arile dak du takali alang li kaprek pen si alang li ke bang ko kalau dah itu mungkin lah son sih kai tan, mungkin tak kai tan loh je. Alam ni panung sih di pahai itu, tangke. Siapa harus mesti long itu, alat mereka mana pan nilai kepuji kan tunggal pun, yang si alam pun dua belang serap juga jatuh tu mungkin. Alam pun tu be long pen, yang si hai, tangke, hai dek, tangke. Dah harus tentang itu dua belang alat tu pan nilai. Hajat skim itu kami. Baat ada humus kami, dua ans kami, nilam teman lagi, luar penting blok, apa lang me penting blok, pen acon so skim penon je, nona tu men itu tu long tu pen tu nggak sulit kan, hai pada tu angke, pada kita kan dia pun sini. Phuloni pendir chuna rongpi karbeng long live.